sangka, tapi badan kurang bagus. Udah kawan nanti sahabatkan rekaman jiwa. Ai ai ayam kelabe. Babel jalan keadaan di mati indah garuswa ayam dan lape ai ayam dan lape mangga di jalan pandai sige Babel jalan kebaluan di mati indah kemaude awak kaki jual Dojo itu. Oke, dua lagu Minang sudah berlalu. Kali ini kita berikan dulu ke Pak Ide Brasco, MC handal kita pada malam hari ini. MC ganteng kita. Iya, MC ganteng, MC handal, MC kondang, MC luar biasa. Terima kasih.